kikinkunaka bajo un mismo soltami rikunahupangichi. Tukuykunami yachapanchik kay raymi killapi junio nishpa rimanchik ñukanchik. Kay killapimi runakunapaka hatun raymi chayamun. Shina kashpaka kaypika rimarishunmi kay tinkuy nishka hawamanta. Ñukanchik taytakuna paykuna kashka puntakunaka haciendakunapi trabajadorkuna. Y shina kashkamanta mari shuk rebeldía shamushka kan porque ñukanchik taytakunata paykunata a fuerza bruta trabajachin kashka haciendakunapi. Entonces paykuna ama shinalla kidankapaka llukshimun rikuchinkapa kaypimi kanchik ñukanchik runakuna comunidadmanta shamushka kanchik ñukanchik natukurishkachu kanchik ninkapami tantanakushpa comunidadmanta bailashpa paykunaka en son de rebeldía rebelarinkapa shamun rikuchinkapa parkiman. Es cierto, Sara mamakota chegranokota agradecishpa ñukanchika charipanchik. Chaymantami ñukanchika kay raymikupika cierto ñukanchikpa kawsaypi runakunapa kawsayka shinchiyarishpa tukuy hullata bailankapa tantanakushpa llukshinakpanchik. Kushihuymanta de gustuwan familiakunata tantachishpa ofiashpa miña plazaguman llukshishpa shamunkapashkanchik ari ñukapish wawa kashpa katiria shamushkani ñukanchipaka shamushkanchimi Pachamamata agradecishpa Phuyu mamata agradecishpa Wayra mamata agradecishpa shamushpa kurakunapa ñawpapi bendicionta chaskinkapa munaywan shamunkashkanchik. Mayjan llaqta ukunamanta piñanajun shina tuparishpaka. Bueno, Nina llame urmari lado kupitiana Tanamje cercado Yuxipanchi Morocho, Shenjata Cuicochacona, Topocona y Perabambas. Por el lado Cayarin Calera, Jitugo, San Ignacio, Piaba, Batán, Morales Chupa, San Pedro, Asaya también. Asaya. Tantanajuna mari su problema recorriendo capik. Tantanajushpa maña grupo hasta o miraspa ya chay uchiya grupo contaña su pastimanda ya jari kasarin joven una gariña magana ho paya masca entonces llega su guerra total tukun. Tayta Alberto kikinbayepika ima espashi kashna makana fikatiarirka. Pai masigo ñuka pastimanda ka kay makanajikunapi rikushpaka no si ima manda shamushkata mana yachapanichu. Ari pero ñuka ka ñuka hoistashka manda pachami kay piñanakuna ari piñanakutiarka. Kuna kay rikuykunapi rikushkani más que todo makanajuykunata rikushkanimi puestukuta mitsarimandalla kunanga makanajuta rikushkani pero shamuykunapi imashpa shamurkacha pero confundirinakushkanchik pero puestukutami mitsarishkanchik uraskuta mitsarishkanchik más o menos. Ñuka yapani ishkay kusimanta tiyan yapani. Chay makanajiga. Su punto warmimanda. Su punto kan grupo bastante kaymanda y uchilla grupota magangapa. Chay llagan ñuka perkuipik. Mana respetanche horariota. Esquina chemakanajuna esquina pishayarishpaka ni mamanda iña chay piña colerashpa kutin chay shukuna piña shuyanajushpalla piñana ñana aguantan chayka ña llukshin ña chaysi ña makanajun. Kikinkunaka bajo un mismo soltami rikunahupangichi. Kay ñukanchik pukyukunapi, kay fakchakukunapi, kay parka yakukunapi mari sinchi millay ayagukuna tiyan ninnachu. Chayka paykuna katipimi ñukanchika paykuna makanajuypimi ñukanchik runakunapash pakta kanajunchik nishpa ninnachu. Manachu chaypash kuti kana kanga imata kikinkunapash rikupika. Chayka cierto verdad mi kashka. Porque ñuka rikupashkani mi hawagu maña rispaka shu pugyu mamaku tiyan chaypi mi ritual tashnapan chayka pugyukutakapa irba buena nishka pugyuku chanchalea kuba tiyan shu otjugu manda yushik chaypi mi wakin taytakuna kapitakuna armanaqta rikupashkani ñuka decorisha chayapashkani chayka cierto wakinkunaka corajita maña millay corajita chayka ña machallashpaka hasta millayta pacha shamunta yacha chayka imata nihush ñana ñukamanta kallash mana uyañachin chashnashpami kay makanajkunaymanqa chayamun. Chaypimi wakinpika mal horas armariñarin nachu rikushkanchik ñukapash casi bastantita
pugyukunama chayashpa armashpa chaykarimbashi makanajungapak kana o sea mañarinchu sino que imapash mal energiakunata imapash mal yuyaykunata anchichiwanki kichiwanki kaypi sakini yaku mamalla apawanki kaymantaka ali yuyaywan ali shunkuta chariwanki yashpami armashkanchik na pitapas makangapak fuerzata karawanki animuta karawanki kana nishkanchichu pero wakinpika pugyukunapipas shuk energíata yaku mamapillata kun más que todo chay energíapika shamunmari shuk pugyukunallata shinayta charipan wakinga millay pugyu wakinga al blandulla pugyu shinawkunapi armashkapi shinayta armashka nishkapika ciertome hasta wakinpika manapash paramukuna rikurikpita paramu sapa hasta ñanga shuk pulbu akapana hatarikta ima chayamurin huychipa shayarikta chayka imata nin kaykunaka aya katishka gentekunami kaykunaka na ñanga urku gentekuna kaykunaka ña wañuchingapami shamunin mana shinachu kapan sino que ñukanchipa energía naturalmente pugyukunapi armashkapi chay energía naturalmente katishpa plazakama chayamushpa tigrashpa rikhunyari pugyukunama rishpa en verdad chayka según mañaymayarin pugyukunapish por ejemplo ñukanchipa rinchi tuntun baño ritualta shinankapak primero rinchi wawakuna chisi rinchi warmi mamakuna wakinpika kutin harikunawanpa rinchi pero ñukanchik rinchi ña shuk horario nishpa warmikunalla wawakunalla y entonces chaypi mañanajunchik kuanchika warmi gentekunaka alita mañanchik o sea kuanchikta saludta kuchun energiata kuchun chay unkuykunata chingachichi ña tukuchin pero bailador taytakunaka ima nishpaka fuerza negativata mañañarin fuerza o sea fuerzataka mañan pero ima nishpaka hari ninpay kunanka kuanchika namanchanchik nipita namanchañarin ñuka kutin kayta nipani compañero ñuka imashpa energiata yapa pachaka nashta yapa crene imashpa ñuka como persona energiata viñachini energiata cada uno charipanchik o sea que energía kanmi concentración, fuerza mental kan. Energía de charpanchi tukuy punja, gracias a Dios. Energía de come inditaita con alpamamita con energía de con yaku, guaira mamita. Entonces, paikuna mi ñukanchi magaran, saluta punja kuna garan. Entonces, chaymanda ñuka piensa pane energía de más que pasión concentración pe y aya tamaña pasión hawata, inditaitata, alpamamata yaku mamitata. Fui mamita chaykuna causa pasión. Shinami kaypi bajo un mismo sol nishka yachayta rikunajupanchik taytakuna mamakuna. Shinami ñakutin kay pachakupi chayamushka kapan ishkay taytakunapash ñakutin Otavalo markamanta. Paykunapash shamupashkami kay ñukanchik rimarikunaman paykunapash paktakankapak. Shinami tayta José Carlos Moreta paypash Kotama llaktamanta kapan. Shinallata Florentino Ramos taytapash Bolsa llaktamanta chayamushka kapan. Paykunata ali chayamushka kapaychik nishpa ñukanchik chaskipanchik. Shinallata rikunajushkanchikmi imashina kay Bolivia, shinallata Perú mama llaktakunapipash runakunaka ñukanchik kay llaktakunapi imashina tushunchik, imashina yachanchik ruraykunata charinchik shinallata paykunapash sumaq yachaykunata rikuykunata charishka. Shinami paykunapash tushuykunata, shinallata paykunapash piñanakuykunata, wakinpika makanakuykunatapash charikta rikunajushkanchik. Shinakashpaka, kay inti raymita, hatun punchata ashtawan rimanajunkapak, ñami tigramunchik, ñami villachikunata apamunchik. Cuéntenos historias de su comunidad. Visita nuestra página web y nuestras redes sociales: Facebook, Productores Audiovisuales Quichuas; Twitter, APAC Otavalo; YouTube, APAC Otavalo; o escríbanos a nuestro correo electrónico apac.org@gmail.com. Sigan con nosotros. Sakingi manja kikimba wawakuna kashnakunata ama kawsachun.
kimba wawakunata umaspalla apaspa sinjita llankachikupika imatashi rurankiman. Wawakunama llankaykunata yachachiwan, wawakunata sinji llankachikunawanka ama pantapaychichu. Wawakunaka pukllaykunamantallami sayakuna. Bajo un mismo sol, yachaytami rikunajunchik. Shina kashkamanta, kaypi charinchik tayta José Carlos Moreta Kotama llaqtamanta, Florentino Ramos taytatapash Bolsa llaqtamanta. Paykunawan ashakuta rimarinkapak munanchik, kay inti raymipi, hatun punllakunapi, imamantashi ñukanchik runakunaka kushijunchik, tushunchik, shinapash wakinkunapika millayanchik, makanajunchik. Imamantashi kapan tayta Florentino, imamantashi kapan. Bueno, primeramente ñuka agradecerle que el programa invitashkamanta porque muy importante kan ñukanchikpa cultura ta yachangapa. Kay makanajuykunapi, cierto mi ñukanchik llaqtapash shuk grupo tandanajunchik y tukuy llaqtapi mi chayka tiyanyarin maypi mi inti raymita festejar llaqtakunapika ñukanchik nia 22 taka llarichpaka 24 taka shina Bolsa Kotama shuk luma hatun luma tiyan chayta muyushpami kutin llaqtamanllata tigramunchik wakinkunaka piguchimayalin chayka chaymi ña chishika samashpa kuti kayapaka gulpi tandanashpa gulpi llaqtami San Juan Capilla nishkaman llukshinchik bailankapa tukuyllapacha chayka ñukanchik runa parlapika capillata ganangapa nishkami llukshin karian punta taytakunamanta chayka ninan makanajuykuna tiyashka shuk grupo formarinkarkanchik ñukanchika Kotama, Asama, San Juan, Bolsa, Wanansi chaykuna tandanajusami llukshinkarkanchik kuti ña kuti contrariokuna tandanajun kashkarka Monserrate, Puñaro, Santiaguillo, Cardón shinakuna grupo tukushpa bailankarian o sea capillata ganangapa nishka ñuka wawa kashpa chaytaka rikurkanirami ninanta makanajunkarían capillata na considerishpa pero ñukapi averiguashkani imaspata kay makanajuyka tiyashka na alikayashpa nachu porque inclusive jintikunaka wañunmari kashka y kunankama shuk partikunapika shinara kan chayka chaymi punta taytakuna shina averiguapika nishka que ñukanchik llaqtakunapika yanka golpi mari hacienda kashka chay hacendapika trabajan kashka de yanaperos la mayoría runakuna trabajan kashka haciendaman chayka nimi patronkunami apostan kashkanin o sea cada haciendapi trabajadorkunata bailachun llukshishpaka makanajuchuk cuinta kachankaska shina tragukunata karashpa chayka mayja ganaka riki patronkunaka ganankaska dueño de la haciendaka chayka kay makanajuykunaka shinamantami tiyannin o sea kay hacenderokunapa herencia laya nachu ñukanchik chayta katishka kawsanchik y navalin chayka porque wañuykuna tiyan o sea chaykunataka ashata sakina kanchiyani ñukayaypika porque ñukanchikpa taytakunaka fiesta de la cosechaka un rito sagrado mari kay inti raymika o sea como shuk religión laya runa religión mari festejankashka bailashpa tayta Diosta mañashpa indita Diosta mañashpa porque ñukanchik taytakunaka indita lunata principalmente krinkashka rimanajunchimi kay bajo un mismo sol rikuchipika kay ñukanchik hatun puncha inti raymimanta tayta Carlos Moreta Kotama llaqtamanta kapan kikin tayta Carlos payachaypika imamantata kashna makanajuyka tiapanga kikinga imata uyapashkanki kay kashna makanajuymanta hawaka ñukakuka kay fiestakupi ñukanchikkuna sumak tushuykunamanta rikushpaka imashina nirka kaypi compañero sobre españolkuna siempre kay ñukanchikpa costumbrekunata cambiashpa kashka nishkakunata kaypi villachirka nachu chaymantami ñukanchik rikuypika kay kupa haya yakukunata upiashpami ashtawan pachaka anki
ali gutay alina sinaka kumbakuna rawanda maski familia pura pas kai hayakuanga nalita yali kunata nyuka pika sintiripani chay gutami nyuka pika charini. Tayta Florentino, ñukanchik wakin kay runakunapa kawsaypika kashna kay armaykunapika ayakatin nishpa nachu ñukanchik taytakunaka riman manachu chaymantapash kutin kashna makanakuyka tiyaripashkanka. Bueno, ñukanchik taytakunaka arman kashkaka ayakatichun nishpa kumbashka kankapa nishpa shina contrariokunawan ima tuparishpaka ganangapa nishpa makanakushpa chay yuyaywami armangapaka rinkashka porque en realidad cierto pacha puyukunapika chay espirituka tiyan runa gripika fuerza energía taka nia cargashpa kuinda rinchi ninga ñukanchik nasintinchika pero en realidad mari energía ka cargarin ñukanchikpa espiritupi ari chaykunamanta kutik kaypi ñuka compañero nejushka shina hasta tragukunata ofianchi wakinga yapata chayka demasiado animado rinchiyarin chayka makanakuy alzarin shuk grupokuna ima toparishpaka pero ñuka aypika puntakunaka na tragu imaka tiyariyankaka o sea chayta nijurkani ñaja nigo kay fiestaka sagrado markashka fiesta de la cosecha como tayta Diosta yuyarishpaka nachu ninan tranquilo shina mañarin shina kunambi chay iglesia kuna imama yaykushpapish o sea shina laya mari kaririyanga pero kunambi kashki trago tiyan y shina hasta costumbre kunata cambiashka mishukuna shamushka semana mari ñukanchik cambiado kanchik. Ari rikunkichik taytakuna kaypi rikunakupanchik mashina otavalo kitimanta shinallata kotakachi kitimantapash taytakuna mamakuna kaypi rimarinakupanchik nachu kay ñukanchik sumak hatun puncha inti raymimanta shinallata kaypika shuk hatun tuparilayata shina rikunajunchik nachu otavalo kotakachi wawkikuna panikunawan nachu kay ñukanchik kashna rimarinakupika asha rikunajunchikmi kay kotakachi kitipi imashina runa wawkikuna runa panikukuna imashina kay kashna makanakuykuna tiyan wakinmi kashna phiñanakuy llakikuna tiyan chaykunata asha kikinkuna rimanakupika rikuchinajunchikmi kay kashna llakikuna imashina kakta nachu chayka kikinkunaka ima yuyaytashi karankichiman kikinkunapaka ima shimitashi karankichiman ñukanchik kay rikunaju mashikunaman ñukanchik rikunaju taytakunaman mamakunaman warmikunaman qarikunaman wawakunaman wambrakunaman kuytsakunamanka ima yuyaytashi karapankichiman taytakuna kikin tayta Miguelitowan kallaripashun. Bueno, ñuka como capitán nipani kay shamu ari San Juanda bailangapaqa Españamanta, Perumanta, Brasilmanta, Chilimanta shamukunami wakinpika maluyaykunawan shamunkashpa waklichinkapa fiestakunatapi shamun pero más que todo ñuka kay como morocho llaktapa shutipi shinallata wambra tiyukuna familiapash illakanakapan chuyani más que todo warmi wasipi kidan muyumunqa chari yuyaykunata charinchi shitashkaka mana kanchichu mayja ayllukunapash ama shu familiata llakichisha shu familiata heriduta sakishayashpaka ama llukshishunchi más bien ñukanchipa pachamamata kushijushpa inti raymita yuyashpa ñukanchipa grano mamapi fuyu mamapi alpa mamapi yashpa pacha llukshishpa tushushpa chaykarinpash wasiman sano y bueno tigrachu shu yuyaywan llukshishpa alikapan mayashpa yapani mashiku. Tayta Alfonso, wakinlla shimikupi kikinga imatashi nipankiman? Bueno, ñuka lo que rikunemi hasta chaymastimi grupo parte alta y parte baja horariota cumplinakan wasikunama tigrankapan comunakunama tigrankapan porque tal vez horas kunatapash asha kidashpami ashtawan gente kunapash ña montonarishpa ashtawan garbulla mampachaykun entonces chay kashkamanta necesariamente yachakunakanchik como capitanes como cabildokuna urasta rikunata urasta rikushpa ña usacha otsialla kutakachimanta lugaryachishpa comunakunama chayankapa y shinallata utinimanllari
golpe rikukunata nispa kay Imbaburapi y shuladukunapi rikukunaga ñukanchik churikunata más que todo educanda. Si es que más papas de pronto papas villanga kikinpa churimi de pronto makanajujo nispa nikpi chay churita japina kan japishpa yo creo que aconsejachina kan chay churikunataka achitaytawan yo que sé abuelokunawan ali chay indirecta aconsejachina kan porque taytapa derecho tian mamapa derecho tian hasta ushangapa más que nada importante churi joven casado que pipas yo hacia el tacha que cara was que castina gan porque shina ñukanchik taytakunaqa yachachkan tiempo kunamanta chayllaqa. Tayta Albertuka imakuta nipanki kay hawaka. Mira, kay caso hupika cierto imagashpaka ñukanchillata mari mana controlarinchik ñukanchik persona. Chay ñukapachtmantaka tukuy kaypi uyakuna tukuy kaypi kanajunchika tukuyta cada llaqtakupi como dirigente kapanchik. Ashakuta ñawma rikichina kanchik yani. Kay gaskunaqa cierto llaki kawsaypacha kan porque nali rikurin chay ñukaqa tukuykuta nipani motivarishunchik tukuy yani ñukapachtmantaka chayllami ñukanchikpa runa kawsayka ñawpama rinqa yani. Mama Flora kay manipanki. Bueno, ñuka shinallata invitani nachu comunidad alta y comunidad baja Cotacachiladukmanta su reflexión yuxipashu kay intiraymima nachu porque llaqta entero mi comuna entero kunami lluksipanchi pero sumaq tushuyta rikunkapa porque lluksinchi mi uchila wawakunatapish aparishpa wakin mamakunaka imashanini que makanakuyka nalitami rikuchinajunchik y hintikuna rikunkapak shamuktapish ama gustutakushun nachu sino que shu sumaq tushuyta rikuchishpa wasiman muyupashun. Tayta Carlos imatani panki. Tranquilo pikashpapash chay Capilla San Juan bika bailashpa tigranajushpaka alikaman nachu. Llakikuna hipama shamupira ñukanchikkunalta arrepentiririn wakinpika ima wañuykunamanta wakinpika ani sucedikunamanta ima hospitalkunaman rishpa wakinpika nanaykunamanta arrepentiririn chaykunami waklikanchik. Castilla kanajupipas makanajuyta ruranajushpa siempre navalin chaymantami shuk lado manda shamukunataqa siempre naliarispa ñukaymantaka rikushkani nachu siempre mana tranquilo chaykarinpash kashkata rikuymanta. Kikinpa yuyaypika imata nisha yuyapanki tayta Florentino. Bueno, ñukapaspimantaka especialmente mañayman chay gente jovengonata chay wambra gentikonami astawan violento ta bailan bullamascan alboroto hasta como juventud caimanda charisinan mayor yakunaga tranquilo ya bailaren chegarki chaymanda gente jovenguna paman kay mensaje ka uyarispa alikanma yani maija rikukuna pamaka kay fiesta ka sagrado nijushkani ñukanchikpa wakin entendimiento si historia ta yachashpaka Pacífico Tayta Diosta mañashpa mari kay fiesta taka puntakunaqa ruran karyanga pero chayka yuyaykunapish chingashka kanchik San Juan chayan yangata bailanga barin o sea significado taka mucha gente na entendiñaringa chaymanta mari shina pasanakunchik chayka chay cabildokuna dirigentekuna gente manga villachina socializana kanchik ñukanchikpa historiata parlashpa kay baile inti reymi o fiesta del sol ka ima significado tami charin na yangata ka na bailanajunchik Tayta Diosta inti tayta ñukanchikpa creencia pika mañashpa mari kushimanta bailanchik chayta mañapani. Rikuchi taytakuna mamakuna kashnami kay ñukanchik runa llaqtakunapika yuyaykuna tiyan yachaykuna tiyan sumaq yuyachik shimikunapash tiyashka. Shina kaymanta kaypika rimarinajushkanchik ima shina ñukanchik Cotacachi llaqtakunapi shinallata Otavalo llaqtakunapipash ima shina kay ñukanchik hatun puncha inti raymita yalinchik. Shinami kay raymipika ninajushkanchik ñukanchika Sara mamata yuyarishpa ñukanchika Alpa mamata yuyarishpa kay yaku mamata yuyarishpa ñukanchik shungupi apunchikkunata yuyarishpa shungupi kay ñukanchik kay sumaq Wilka Cusca nichi sitio sagrado nishpa nichi castellano ishmipika chaykunata yuyarishpa ñukanchika sumaq raymikunata sumaq tushikunata ruranajushkanchik. Shinapash kay
pachakuna yalishpaka maytapas shukunata yachakushkanchik shinallata kay armay hawapash armapi kay aya nishkakuna katimantapas rimanajushkanchik shinallata kaypi taytakuna kaypi mama Florapash villachijushkanachu ñukanchik tukuy llaqtakunapi charinchik kay sumaq pukyukunata kay ushayta charik pukyukunata ushayta charik fakchakunata ushayta charik kay parka yakukunata nachu riki chaykunapi armashpa ñukanchika mana makanajunqapaka mañanchichu nishpa paykunaka ninajushka ñukanchika mañanchikmi ali kawsayta charinkapak ali ñukanchik aychapash ali kachun ñukanchik kawsaypash ali kachun ñukanchik shunkupash ali kachun mañashpa armanchik shinapash wakinpika kaykunataka hayak yakukunata upyaymanta kay maykunatapash shuk kawsaykunata apamuymanta kashna llakikunapi yaykunajunchik nin wakinpi karin kay ciudad ninchik nachu kay ukukunapi karin kay mishu wawakuna makanajuchikpi wakinpi karin makarajunchik nishpapash kaypi rimarikuna tiyashka nachu shinallata kaypi taytakuna kaypi mamakunaka mañanajushkami tukuylla ñukanchikmanka wawakuna ña yuyarishunchik rurashpapash ñukanchik ñawpa yayakuna imashina ruran kashka shunkuta apamushunchik nishpami ninajushkanachu ima nishpaka ñukanchika llaktanmi yachachina kanchik llaktanmi villachina kanchik ñukanchik hatun puncha inti raymika kashnamantami tiyashka ñukanchik hatun puncha inti raymika kashnami kashka ñukanchik hatun puncha inti raymipika kashnakunatami churajun kashkanchik kashna llaktakunapika kashna yachaykunatami charishkanchik nishpami kaypi taytakunaka villachina kanchik nishpa tukuyllakunaman villachinajushka shina kashkamanta kaypi taytakuna kaypi mama Floratapash tukuy shunkuwan alita shamuparkankichik nishpa ninajupanchik shinami kaypi ñukanchikwan paktami kashka kaypi tayta José Alfonso Flores paymi kay Morales Chupa llaqtakumanta kapan capitán kapan kay tushuykunapika shinallata ñukanchikwan paktami kashka mama Flora Yepes payka Calera llaqtamanta kay Calera llaqtapika pushakmi kapan paypash shinallata ñukanchikwan paktami kajupashka tayta Luis Alberto Chávez payka capitán kapashka paypa llaqtakupika shinallata síndico kapan kay directiva ukupi nishka nachu payka cercado llaqtamantami shamushka kapan shinallata ñukanchikwan paktami kajupashka kay tayta Miguel Flores paypash ñukanchikwan pakta kashka paypash capitán nishkami kapan shinallata payka Morochos llaqtamantami chayamushka kapan kay rimaykuman pakta kankapak shinallata ñukanchikwan kapashka tayta José Carlos Moreta payka gaita takik ninchik nachu flautero nishpa rimanchik shinallata tushuk taytami kapan Kotama llaqtamanta paypash ñukanchikwan pakta kankapak chayamupashka puchu kaypika shinallata tayta Florentino Ramos Bolsa llaqtamanta paypash tushuk tayta shinallata kay Bolsa llaqtakupaka ñawpaman pushak kapashka paypash paykunata tukuy shunkuwan alita shamuparkankichik nishpa yupaychanchik shinallata kutin shuk rimarikukunapipash pakta kanajupashun tukuylla sumak hatun puncha inti raymitaka pakta yalipashunchik taytakuna mamakuna ali yalipashunchik sumak kankapak kikinkunaka bajo un mismo soltami rikunajupankichik